Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para jamaah dan ibu-ibu, guru-guru kamu, bapak-bapak, dan para ulama yang Allah muliakan. Insyaallah Pak malam yang sangat mulia layaknya Agutanya akan tabung tarikat Yasin Tudrusa, yang tarikatnya merupakan sudah kedua kalinya Mbak Dayah Danyo Dayah Inamu setelah ternyocok tarikat awal sebelum COVID. Kira-kira 2 ribu sebelumlah. Bang guru, gure-gure yang gure-gure yang Inamu dulu begitu dia. Alinyan selanjutnya adi reda alinyan nuklo nikah jumungan. Untuk apa? Berarti hanali kia hanali itu perintahkan di ibu nikah tunang nikah ukun kan? Jadi kedua untuk ketika abah hidup tarikan, jadi netut kapil tulang netut hanya ulang netut berayu supaya sah untuk takrimong tarikat Yasin Tudrusa. Yang kedua itu Allah melihatkan berbeda mandum dan masalah Yasin atau gunaan itu belum tapi bahwa Yasinnya untuk apapun bisa, dengan susah, dengan taklau, ketimpang, salah, ketimpang, seharusnya awal akhirat memandung itu. Maka boleh lengkapi untuk akan dibikin langsung oleh pimpinan tarikat itu adalah desawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil fusil zakiyah. Yang kami muliakan seluruh ibu-ibu jamaah mukaramah dan jamaah bidau dan seluruh jamaah kamu Pak Besi, ulunta, tetangga dan seluruh jamaah saya dan seluruh kaum muslimin muslimat yang hadir pada tempat yang sangat mulianya. Yang paling kami muliakan karena kamu Abuya dengan bersama, Buya bersama, itulah Abah Muhtar di Sarawak. Alhamdulillah beliau Pak malamnya cukup sehat, cukup segar, cukup kenyang sehingga kaget kenyang cukup undangan kenyang bersama. Dalam firman Allah Abah Kurai katanya sabi-sabi bila ya Allah dalam kesehatan sehingga banyak juga Yasinnya kalau cuma di Aceh, Sabah, Nusantara, bahkan dalam kuliah kau ikut tarikat Yasinnya atau Unandro jiran tetangga Malaysia. Terkenal Allah tarikat Yasin Tudrusanya yang merupakan warisan daripada Abu Latu yang dijual daripada Allah Sanggung Kali langsung putar ke Abah di sawahnya membumi seluruh dunia. Yang kedua amanah daripada Abah dikarenakan dia ada wudhu dalam buku ijazahnya langsung tambahi dalam acara untuk ijazahan dari Yasin kepada Abah. Kamu silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah yuhibbut tawwabin
ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Disyukur sama berserahkan kehadirat Allah dan selalu memaafkan dan para hamba-hambanya yang telah berdosa, telah melewati batas, dan kasih sayangnya selalu memberi kesempatan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjatuh malam merasa tidak bosan dosanya bersama kita kehidupan kesinambungan alam kita bersama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berjuang sampai telah berhasil, dan hari ini beliau telah istirahat di negeri Madinah. Tentunya keluarga, para sahabat, para ulama, para pengikut yang setia hingga yaumil kiamat, para guru-guru ya, kinanda kita bersama yang telah disediakan, para guru-guru yang membantu memutarkan roda pendidikan yang ada di daerah ini, kepada para perangkat desa, para kuliahnya, dan guru-guru lain yang telah berhadir, para umi-umi, ibu-ibu, sesuai dengan ingatan Tuhan yang kedua kali, walaupun kabar berselang sekian tahun, hingga hari ini jumlah jemaah Yasin 41 sudah 14.000 yang kami ikat sudah yang sekitar 15.000. Jadi sekian jumlah yang tanah di rata-rata termasuk di Biren tahun di belakang, masuk Pendopo Biren tahun di belakang, di Langsa juga ada daerah alumni Semalanga, alumni Kalmadi, dibawakan hari Minggu nanti juga sampai ke Langsa yang kedua kali untuk Sulaiman Muda di Langsa. Jadi sangkut dengan kelurahan itu kita punya ikut karenanya mendukung untuk langsung lo kita relay, setelah kita rencanakan langsung kita amalkan. Setelah itu baru kita lanjutkan apa yang terpropos dengan Yasin 41. Jadi buka kitab, layani saja yang dulu, kerja saja yang dulu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 2. Inilah kita rekam itu, tidak rekam. Yang kita ambil ayat apa yang kita mau. Jadi inilah kaifiah Yasin 41. Ini nama Yasinnya yaitu Yasin 41. Pertama, ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Al-Fatihah. Setelah kita baca Al-Fatihah hingga walau dalil, kemudian kita lanjutkan semua ila arwahi masyaratina, khususan ila muhib Syekh Ahmad Al-Dairawi Syafi'i. Al-Fatihah. Dan kepada yang kedua yang kali ya semua ila hadis niyati, makna semua hadis niyati, kemudian kepada ini niat siapa, niat itu saja. Oh tadi kepada yang diridai oleh Allah, dan ini antara lain yang diridai oleh Allah, ya Allah itu besar. Belum berjaya Yasinnya serta amalkan, kiranya ya Allah bergelarnya tapi maka hanya Ka'bah yang di kota Makkah berbentuk yang tawaf ya Allah.
Juga ya Allah dengan berkat kamu amalkan ya dosanya. Dalam jasa kamu kemakanya kubu Nabi yang Nabi Madinah kubur kau ya Allah ya Allah. Juga ya Allah berdoa apalah kamu jahat. Kamu amalkan ya dosa ya Allah kiranya berdoa apalah kamu menjadi apalah yang mulia. Juga kamu tangga kiranya bahwa kadang-kadang dia rumah tangga anak pernah merasakan bagaimana bahagianya rumah tangga. Jadi bahwa ya Allah dengan berkat kamu amalkan yang itu saja kiranya rumah tangga kamu menurut ya Allah untuk nikmat kehidupan bahagia rumah tangga. Juga berkat kamu amalkan yang itu saja ya Allah antara rakyat dengan wakil rakyat, antara rakyat dengan aparat, antara rakyat dengan wakil rakyat ya Allah bersirama, bersatu hati, bersaling kasih sayang, yang kuasa meninjak yang lemah, yang berkota yang lemah. Dan juga ya Allah dengan berkat kamu amalkan yang itu saja ya Allah kiranya dia bertujuh konsep-konsep yang kira-kira ganggu budaya, ganggu roge, ganggu agama seperti itu. Jadi ada anak pun ini, ya Allah pokoknya firman yang terkandung dalam fadilah yaitu dosa, kamu akan terangkan tentang ilmu pokoknya apa saja yang terkandung fadilah manfaat yang terkandung dalam yaitu ini kiranya semuanya dapat kami raih Allah. Kasih saya. Hadirin baru setelah fadilah kita langsung kita berjumpa Yasin. Ada itu dulu bagaimana pembinaan kata Yasin. Al-Quran hanya 3 beliau tapi yaitu berbuka waktu satu kali dan waktu tahu melihat kadernya halaman selanjutnya. Inna nahnu nuhyil mauta halaman 5 halaman 5 kata inna nahnu nuhyil mauta orang kumpulan di akhir nanti juga diolah oleh selanjutnya halaman yang ke-8 kata-kata salam kolam merah-merahin halaman ke salam kolam merah-merahin halaman itu sebelah halaman kita kata-kata salam kolam merah-merahin dan aku dari halaman itu salam kolam merah-merahin pokoknya semangat ikut kita kalian dan terakhir kata-kata inna ma'amruhu idza arada syai'an fayaqulu lahu kun fayakun. Dan akhirnya kemudian yang halaman sekian ke-16 halaman ke-11 saya kemudian baca ayat kursi sekali saya baca ayat kursi hingga wala yang mencukupi umar wal alim dan baca surat Insyirah sekali setelah baca surat Insyirah hingga wa ila rabbika far'ah dan dibaca surat Al-Qadar sekali hingga kepada salamun ya hatta matla'il fajr. Kemudian yang terakhir yaitu surat Al-Kafirun hingga langsung itu ayat surah Al-Kafirun langsung masuk dengan doa. Cuma doa ini bisa 2 macam. Menurut almarhum mengamalkan doanya 40 karena itu nak tidak mempercaya nak tidak ayat tidaknya kerjanya itu yang pelengkap jadi 40. Jadi doa dia bisa ketembak langsung habis selesai surah Al-Kafirun bisa juga berubah langsung karena ayat 20. Jadi doa langsung ditembak langsung lagi. Wa sholli wa sallim
seterusnya. Dan itu secara ada doa. Jadi sepanjang dimulai dengan memuji Allah. Betul-betul kepada Allah, alhamdulillah. Ada yang baru bahwa salli wa sallim. Man lupa bahasa Indonesia lahir kita. Jadi orang menulis akan dengan tujuh lepu boleh ada untuk mengarang kita. Jadi orang menulis di sana boleh ingat orang itu yang kira-kira itu kemudian satu. Kalau semua melakukan satu seperti yang tembok bersama ila hadatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ahli al-badi wa tabi'in wa ila kulli wali wa waliyatin min masyarik al-ardi ila magharibiha al-Fatihah. Kemudian wa ila hadratil mulki hadhil fasilatil muhbaratil arif illa al-taqi tajidi al-mulki wa ila hadratil mulki hadhil fasilatil muhbaratil arif illa al-taqi tajidi al-mulki wa ila hadratil arif illa Abdul Fadli Yusuf bin Muhammad bin Yusuf al-Tawzari wa ila hadratil arif illa Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Tanziyy al-Quraidi al-Fatihah. Yang terakhir wa ila hadratil Jawhar al-Fatih Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Saya hanya bekerja baru coba kasidah mukarnya. Ketiganya bekerja ini kasidah adalah sebagai pelengkap dari putusan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tentu dengan kasidahnya mengamalkan ilmu orang penting dan jadi baca lagi ya biasanya dan pula pakai irama itu luar biasa, saya betul biasa kita makan baca, karena mungkin kalau kerjaan sebenarnya ya orang dibikin wabialihim hasil bin nasri wakil faraj kita tidak orang ya orang dibikin wabialihim hasil bin nasri wakil faraj ya Rabbi wabialihim hasil bin nasri تأتي أزمة تنفرج قد آتنا غير في البهج وظلام الليل والسرج حتى يغشى kemudian terakhir ini bagaimana halaman 24 sesungguhnya kasidah Akiyah Bismillahirrahmanirrahim yang biasa dokter pakai di nama dia dokter celana itu Allahumma min tarati wa al-layl najati wa من طاعتك والليل تجامع إذ أخطأ الرسل قد لومنا هذا سبلنا لجلالته. Tapi jadi amat belum. Jadi setelah berjasa, mat belum itu yang berjasa setelah
ijazah untuk amalkan, kemudian baru untuk kuliah lain baru kalian berikutnya. Kajian itu ibu kalau kamu mak kalau bu ijazah perantara itu. Kajian A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon keberkatan yang Allah curahkan pada Nabi kitanya, Rasul kitanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para ulama, para pengikut ila yaumil qiyamah. Juga dengan memohon izin dan ridha pada seluruh kurai-kurai, baik yang mendahului ilmu oleh Allah maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Akhirnya dengan memohon dan izin pada kurai yang pernah lupa ijazahnya, yaitu daripada almarhum Abu Dilamatu itu Pak yang Wali. Maka Pak malam yang mulia, tempat yang mulia, bahwa Yasin yang bernama dengan Yasin berdosa, sebagaimana kalau baca orang Tuhan malamnya dengan izin Allah, dengan memohon ridha Allah, kalau Tuhan ijazah ke Bandung untuk mengamalkan, menjadi benteng agama, menjadi benteng keluarga, menjadi manfaat kepada muslimin dan muslimah, dengan catatan bergeser daripada lillahi ta'ala. Karena terima Yasin yang bernama dengan Yasin berdosa, bagaimana kalau Tuhan Pak Kurai ijazah, maka Pak malamnya kalau Tuhan ijazah ke Bandung, kita mohon Pak Allah sama-sama kita amalkan, bermanfaat pada agama, dan juga bergeser daripada lillahi ta'ala. Kan terima munduah lagi, kan terima munduah. Alhamdulillah. Kudu ya, sama-sama lo, sama-sama amalkan. Yang lebih maklumat itu kena lagi semua betul-betul ada apa yang lebih pada ini. Kemarin yang baru-baru di Maklaga untuk mengamalkan semua betul-betul kena lanjutkan apa yang lebih tepat. Ya kan? Tentu kita tembak untuk otomatis. Ya kan? Kata itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا إلى روح الشيخ أحمد الخير الشافعي. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى هذه النية أنت تعلم مقصودنا ومقصودين أنت تعلم مرادنا ومرادهم تعلم حاجاتنا وحاجاتهم. Allah berkat kamu amalkan yang dosanya. Kamu mohon dengan penuh permohonan, kamu lagi dengan penuh permintaan, kamu ukir dalam namanya. Ia antara rakyat dengan wakil rakyat, antara rakyat dengan aparat, antara rakyat dengan pemimpin rakyat. Ya Allah, dulu baik mengerti, dulu baik berkuasa, adalah kiranya kamu sangat harapkan memohon. Ya Allah, berkiraman, bersejajar, bersabuk hati, bersaling sayang menyayangi, sama lagi sabuknya sepokong. Baik, sangat dan menuju kuasa ya Allah dan menginjak kepada guru-guru yang lumut. Ya Allah, pokoknya kamu mohon bakro ya Allah, drone yang untuk saja kamu dengan berkat kamu amalkan pasti sukses. Turunnya ya Allah juga kamu anak hujan ya Allah pada jasa kita. Ya, pokoknya kamu mohon ya Allah segala jasa kita yang apa baik kamu lupa apa betul ya Allah putra berupa awak ya Allah. Pokoknya kamu kupikir hai fikir nanti juga ya Allah. Pokoknya urusan ya Allah. Kemudian juga kamu mohon ya Allah letak tunjuk kamu urunci kamu guru kamu lidro Nabi Rasul yang akan kirim lidro ya Allah. Kamu anak-anak mukal ibadah pernah mendengar suara aku pokoknya ya Allah segala kamu tetapi pada beberapa daerah biar beliau di negeri Madinah. Allah kamu dalam menghadapi kehidupan sebuah orang juga menjaga kamu firman ya Allah kiranya kenal sama penyakit yang terkini hakikai betul bahkan betul-betul kamu sehingga mudarat dan mudarat puluh yang beriman. Kemudian ya Allah
bila akhlak kamu jahat, mengganggu tetangga, mengganggu sesama manusia, dengan berkat kamu amalkan sinyo ya Allah kiranya. Apakah akhlak kamu yang jahat-jahat, yang mengganggu sesama tetangga, mengganggu sesama Islam, apalagi mengganggu kepada penduduk-penduduk agama, pembela-pembela agama, penerus-penerus agama ya Allah. Kiranya dengan berkat kamu amalkan yang disebutnya ya Allah, berkutilah ya Allah. Lalu lebih mampu. Kemudian ya Allah, bila dalam kamu menjalani kehidupan seluruh ya Allah, kamu sangat menginginkan merindukan bahwa bahagia dunia juga sentosa di negeri akhirat. Kamu hanya mampu, maka roh yang memberi kemampuan. Kiranya pura malam kamu merindukan di dunia untuk bahagia, juga di akhirat menjadi penghuni surga. Ya Allah, dengan berkat kamu amalkan ya Tuhan Allah, kamu bukti menghadapi tantangan dan rintangan dalam membela agama, dalam meninggikan kalimat tauhid, dalam membelakan kalimat taubat, dalam menegakkan kalimat takwa ya Allah. Kemudian ya Allah yang terakhir, kamu akan dengan belajar dengan mertok pokoknya apa benda yang terkandung manfaat faedah dalam yasin tanya ya Allah, mandu negeri ya Allah dapat kamu raih. Amin ya Rabbal Alamin. Juga ya Allah yang saya yakin roh kalau maklum jadi tinggal dibangun, juga penumpang-penumpang, juga pelajar-pelajar, baik putra maupun putri, baik guru yang mengajar di daerahnya, dan daerah ya Allah. Negeri ya Allah, dengan berkat kamu amalkan yang misalnya, kiranya apakah yang mengajarnya, apakah yang belajarnya, yang tak loyo-loyo, yang ada semangat, yang kira-kira yang bermacam kaitan dengan pikiran laulai, amal yang bermacam bentuk, ya Allah memberi dengan kemampuannya untuk bergairah kembali. Akhirnya pokoknya kamu hendak dalam menit ya Allah firmankan yang terkandung dalam yang kita ya Allah dapat berkontribusi. Amin ya Allah. Dan juga untuk pada pengarang kitabnya Syekh Hasanuddin bin Syekh Muhammad Maksum, dan kepada murid kamu termasuk Abu bin Abadir, termasuk Abu yang Dawali, akhirnya kepada penghuni ayahnya dan seluruh arwah-arwah uruk tempatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين
إذ جاء المرسلون
أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفاني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سؤل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو
مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا
شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم
سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المهد وعلى إلى يوم الدين اللهم يا جميع السلام ويا مخرج النبات ويا محيي العظام الرفات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات من فوق سبع سماوات ويا فاتح قدائم الكرمات ويا مالك والد العالمين وسع سمعك الأصوات وأنت علمك بكل شيء نسألك اللهم بقدرتك على كل شيء وباستغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك أن تتقبل منا ما به دعونا وأن تعطينا ما به سألناك بحق سورة ياسين وبحق اسم العظام وبحق قلب القرآن وبحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اللهم يا من يعرف في سره وسره في قلبه يحفظ المؤمنين والناظرين وقلوب الحاسدين والباغين كما عفوت عن الجسد إنك على كل شيء قدير يا الله نكفر أنت النفس كما نسألنا يا كما يا الله نكفر أنت النفس كما نسألنا يا كما
سبحانك الله بسبحان النبي يا الله بلدنا يا كمال نبي سبحان يا الله سلام يا كمال نرسل عليك يا كمال يا أمهات في هدى رزقي كمال رزقي بهدى نبي يا الله بلدنا يا كمال يا أمهات في هدى رزقي سلام يا كمال نرسل عليك يا كمال بلا رزقي بلا نفتر يا الله بلا رزقي بلا نفتر يا الله بلا زمزم يا الله
ببركة كلمة التوحيد بكرامة كلمة التوحيد ومما رفع الله الأسرى في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة ببركة سورة ياسين بكرامة سورة ياسين ببركة سورة المزمل بكرامة سورة المزمل ومنهم توبة نصوحا وممن توبة نصوحا ببركة سورة التهليل بكرامة سورة التهليل ببركة كلمة التوبة بكرامة كلمة التوبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lanjut halaman 18. Ya, halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ila kulli waliyyin wa waliyatin min masyarikil ardi ila magharibiha. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ومن حضرة المجتهدين هذه القصيدة المفرجة عارف بالله شيخ تجيد السكي ولا حضرة العارف بالله أبي الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزاري
wa ila hadratil arifi billah Abdullah ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Ibrahim al-Andalusi al-Quraisy al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإلى حضرة الجوهر الفردي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم